Kublai P Baro Shakatup Kubor Jungi Kadon Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka sngi kilong. Ngat saungut ki dukot ke HNLC hakti ki pulit nongpo. Thang ka KSU yaki kendon trekam ka CAA hajan mod KSU. Yo kurup jan bat dawai klan ki BSF na kaput India Bangladesh. Ban Persya uba titos banlong rangba shnong kibamde khasi. Tomantai ne phai shiki khubor ki bakhamnya. Kajing thuat ki pulit na East Khasi Hills bat na Ribhoi district yaki dikhot ka seng leno Nyautrap National Liberation Council HNLC kala seiso haba saumut ki dikhot jongkani ka seng kilangat haka shrip bala penap haba kilayo ban bat yaka bolero pick up ka badon yo registration number MLUAR LIR Saulai balanya ada undaman bahari penar kerteng sin da usal lapang haka por nriu baje janit hasurok sning mau hati. Nakani kakali ki pulit kilayo kurup yo bom shnahi baklain bor improvised explosive device. Ki pulit penyap bom detection and disposal squad na Shillong kilawan ban kap pendukut yaki wayar bala kelan hauni ubom. Nalor u daman bahar repenar ki weipat ki bala syakem hakani kejanmit kilong u Robines repenar u jil taryang bat u shining nongrum. Barok saumut kidei ki basyong basa Haribhoi district. Kini saumut kidei ki dekot batray napo jang ke HNLC. Ki pulit kilayat ho kini ki breu ki thmu ban penbethei bom hanong ba Shillong bat nongpo. La hukum yaki dikinong yalam jang ke HNLC ki badon menta ha Bangladesh. Ki pulit kilayat ho bakane ke jingyo kem yakini ki breu kalong kabok kababha kabala pelat yaki pad ba jang ke Shillong bat nongpo na ka jingyap bat jing mensau kabajur. Ki pulit kila kurup ru yakini ki tiar penmensau breu kat santli ki kat penbethei gelatin sticks Shispa ribu nyau teli ki lengkot nar bala tingyan bom IED, wave safety fuse wire, light teli ki detonator, bat san teli ki mobile phone, bat kakali bolero pick up number MLUAR, LIR Saulai. Ban Persya yaka rai juga Sorkar India ban pentrekam yaka Citizenship Amendment Act haka thai North East India barok away nakaliang juga Khasi Students Union hapo kashatri juga North East Students Organization NESO haka khat artrik leber kila thang yaki kendon trekam jong kanikaan. Kinoyalam joki seng samla puli ki ba kentup bi President ka NESO ba Samuel Jerwa u President ka KSU ba Lambok Star Marngar, u General Secretary ka KSU Samla Donald V Thaba bat FKJGP, kila donlang bansakhi yakni ka jingthang pat ba yaki kendon terekam jong ka CAA hasenda umod KSU u badon hasurok hakmat office embos. Lang bat ka Khasi Students Union dalam khidmat da President ba Samla Lambok Star Marngar, General Secretary Samla Donald Thaba dekat kajian lang Pak Daniel Krim bolong koordinator jangan nesu nakaliang jangan KSU dekat ru pat kiwei ki seng beserap lang bat nesu Eastern Union lagi jela beper po Assam Tripura apo Arunachal Pradesh Mizoram Nagaland Manipur bat tunjuru po Tura inai rai ba mentangsi hadirin baka Sorkar India menin kalau pernah ya kini girur sementara jok Citizenship Amendment Act arja tak kendai nakaliang jok neso kebelayai Persya nadu arja kan riu ya ka CEB mengitip atau kopor bat kalau kelas si hau Desember arja tak kendai nakaliang jok neso hadirin bos Sorkar India menin
Kalau pernah kita ki rules, kita ki kendon, ki panla pen penderikam ya ke Citizenship Amendment Act. Yang kalian cungi ki penpau ki jing persya. Maka Sarkar India hadian balak South League Islam. Bakala penlong an ya ke CA arja kat kendai. Jika akan pek kita ki jing ki jing bot jing nam jong ki trai muluk jong ke tan sti lami Brockway hari ni ki South Nam tam. Film perkat kita rai penban pose konra penban lagi ni gian ki belong persya ya kapha kamiat jong trai muluk ni ki just people jong atan sti lambi Brockway ki red pa jong atan sti lambi Brockway yai dawa yak hok jongi nakawai kapor sakawai pat lakalong hajalam Meghalaya lakalong Hajala Assam, Tripura, Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh, dan Manipur. Nyai dawai hok jongi. Rega Sarkar India jaga akan ai kita kicing lawa, kibelong kacing ada, kacing pendek pensa, ya kariti kedustur, kacing pendek pensa, ya ketien ketelit, hendrai kawan raman dengan kaan, kawan long kacing penselur, ya kibari, kibuan lapok Bangladesh, bagi dia long kita ki trairi hang ni po dari India hi Brockway dan nak kalian sang dasu i persya ya kani jing le jong Sarkar India man ki kwa ban pha ka kubor ka basai sa Sarkar India bagani ka jing yai le mina jong Sarkar India le si kan wan ra ya ka jing sngau mong ka jing sau diau jing ki trai muluk nadu ki poro menshwa ban hadu ni khlimat pamenta bata ka jing ya cengai kada ka cengai ka jing dei nak kawai ka spor sa kawai pat Batkum kejai berdiri red pat hang ni buat celam Meghalaya kajingai le mina jong ka Sarkar India nakawai ka senam chakawai pat kawan ra aru ya kajing bitar jing ki samla hagi bapun kiliang bat kawan ra aru kajing ya kenat kajing bamya sutanat maka Sarkar India kale ini kiai blok persya ya kabah kamiat jongi ki trai muluk dia hakum kene kapor ngin penpawi kajing persya ka jongi ya kani gian menta jong kasi bat kajing persya jongi om tang dia selong dari hatura bat kiwi pali benta jong tan sti lambingi menta kasien kan so lengkat par kiki isu ngin penpaw da jing persya na bangi thang ya kini ki rules dari gian jong kasi hagani ka por menta please We oppose Glorgari! Machabrai! Glorgari! Machabrai! Glorgari! Amsterdam! KSU! Amsterdam! KSU! Amsterdam! KSU! Hadirin bakilayo jingte batikna na kisentiat ki pulit yada kaput Border Security Force BSF haka khatway tarik ulaber kilayo kurup bon song ki jan bat kidawai klan bakinong kayitu ki tmu ban shalan sa Bangladesh bakilaburi hapadeng cloud. Yakini kimar rayo kurup na kaput East Jante Hills ki balasongdor antat kumba khatsaulak tengka tam. Hadirin bala penbiang yaki report ki BSF kila IT no yakini kimar sa office custom kabadon hakate kathan. Amsyam layo kem yakitu ki badon kti hakani kakam. Unong elam kaliang persya ahyeng dor bar ka KHADC ba Titos W Khan haka khat artalik uluber ulaong ba ngoya hap satia ba ki bamdei khasi kinlong rang ba shnong hakishnong khasi ki badon hakaput Meghalaya Assam. Uba Titos ulaong ru badang shen kilayo i badon ki wei ki jat benriu bamdei khasi ki balaya kendu yu menteri rang ba ban pha tuklar lang halor ka jingmi ka jing persya yaki ban bat kam rang ba shnong hakishnong badon tangkipat garo haraj marwet. Haba jubab halor kani u deputy CEM ba pensngan NCM ulaong baka hima melim kumju ke executive committee kala shimkhia yakani kakam. Kemudian kita kenut jom perlok garu nanti na border ngampit ka alay kasteng itu kaseng ka asyik garu something ke ba mo the all headland association of the time border hakiti time border right marwet kemudian kita kenut
bakilong taki headman na dikirampak snong. Ngaso bagani di jingdawa. Jong ini kiseng. Ketika threat yang kejadian itu. Ketika threat yang keriti संसार gitu nih. Tham ta bị klik nong संसार gitu nih. Balada ni ayat ya ni. Begini di perlok garu kilong kilang wasno. Haki than koda. Dari benda ya dari itu. Hei isu kata ikhtiar untuk hidup sosial berkisir. Kisorat. Nama intip gimana akan len ini begini di perlok ini langsung nong hati boda sila boda mau seram radio mau serut ramberai jira bakum tak tetap ada mentara jing penyak senong kaji kontrol dan kaji penyak di beliau di sini di perlok tadi halo dari susah terhadap jumlah susah kuno kerja yang dari sebentar begini yang di hima begini beladang macam Quran beladang macam kidul beladang macam diri sensar yang berkompanyak senang ladang di ayat jadi perlu makin kam dari makin long kira pas aku kata diri sensar ini tak ayat anu dengan song pada kalian juga isi ide benek bagaimana ayat wala dagadon ka interference na kinugi ando. Ini ban penyek ini bagi ba ay. Ba ya titik itu stur ki bagi dan ban. Ila ay ki ka hop. Kung kinong India ban ka tuwa. Ila yo ya ka hop. Ako bebe ba development. Ila yo ya ka hop. Haki jinnan kam ki joki ki balong ban kasi. Minumlah compromise. Kebal, nak kami lihat kita budget. Kador barsnong laujen rio nong thamai shalong haka khat arterik leber kalapli ya kamala balai joka yeng trekam joka dor barsnong kabalate haka jinglut pisa kabakot khatsan lak tengka kabala bay deka Chief Minister Development Fund jongka senam arhajar arpuar hajo hado arhajar arpulai lengba kajing rap jongka Dr. Jasmine Lingdo kertong MLA nanong thamai constituency. Ya kini ka yeng dor bar la pli deka menteri ka kwat ka khya kong Maisel Amprin Lingdo kum ka kong san ha ka jingelang baladon lang ka kong Jasmine Lingdo urang ba snong ka snong laujen rio ba SB Karshandi bat kiwe de kinong kit kam snong lapenwai ya kini ka jingelang da ka jing duai pen kentang ya ka yeng dor bar da Reverend Dr. JF Jerwa bat Reverend NB Dingdo Ketika yen dorba jogi ham tamru ya ketika bentar ke Shillong jogi kalau jenria akan menyisap kisah kedepan ya ketika rilong iya jogi dengan Shillong yang sah yang kamai ingin keje mo bakit yang nakajing tuwen to bakram ya dedicate ya kanigawon nakabenta nong shosh nong jong allow jenrio ki barok away nakaliang honorable chief minister nakaliang honorable deputy chief minister IAP kakarku kakardo but ninnang yatay hakini kisnem ki panua kan mau ya kasorkar la jong haki jingtuai ki jongpi kan mau ya nong ya lam jongpi haki jingtuai ki jongpi apdeng ki jingtenjo ki babon kajat penriu jungi kajat penriu ke batip play ke batip beriu ke itu ikit koriki ha ke buram ya kisnong bat kinong ya kisnong bat ngin yai dai ya kata bat ai bakan kesan bat kanang kiu ilan bangin long lang barok kita kinong syarai jong kijat penriu jong kakno nila kan ai ngimpatip ha ke berjar-jar in siatu Dr. Jasmine Fi in contribute seconded banpet ba pila menang yan yung kwa yung yung orang kita ki mau bikin
ngi kin ngayu I ki rot por bang kiu shini shalor ngi hapan bet ba at least ngi de ban high funding ban at least ban long sit ye ki ba kiu shini shalor te be sure ba ngin le ye kata na kaliang jong kasokad ban hakani kapor ngangit tang kawai bangi ngide tang ki channel jong ublay hi un pankantang ublay hi un say madang but ublay hi un aibor ti ban syukular kalau kamu bakla nilayo I kalau don ha kajingmut kejongi ngin pet bangin peteng ya kani kakam kabadon kam kerki nakaliang kejonga ngaso buram palat opidon nong snong kumba kakni ila ay kani jaka kibabon kisnong iba ngaru ngasyong ngalalong emeli bonsnem Rene kidaw kibamla like ngimna pangintay kumigini yen aman kedong aman kesnong but ngihi kum kasorkar nginget nang ni syakmat ngin tebi yepi ngihap ban empower yaki nong snong toy lele saya ki nong penyat snong namarba hakum kene kakya kasyon kade tang kadong kesnong kabanla ban guide yengi bangin deliver ka delivery kamday hakata ka political partnership tuni ka delivery ka day ben Hakakhat artrik leber, Menteri Rangba Konrad K. Sangma ulatung sao tili ki mau nongrem ban penbha yaka yau polo, yaudo, ki jaka yang kali, ban pen internet yaki sang tili ki pung hakeleng kajela. Yaka ni kajingya lang tung mau nongrem lapan long hanan polok. Kakong Amprin Lingdo, Menteri Kakot Kakya, kalakran syai, baka Citizenship Amendment Act CAA, kanum trekam satya hakani kajela Meghalaya, namar kariti sensyar jong kari India Constitution kaya da ya kajing pentrekam ya kum kane kaan haki jaka balabha kerpang ya ki riulum ritpat lengba ka 6th schedule. Kalau ong balada ka sorkar pedeng ke penbor ban pentrekam ya kane kaan ha Meghalaya ka kendhun menteri jong ka sorkar jela kan ya kunteng ban penkongu ya ka sorkar pedeng ban pentrekam ya kane kaan ha kane ka jela. La pentikna yaki rules ban pentrekam yakan kapil la de pas bon snem benswa menta kalong baki haptau ya kita komiti bat ngi lemba ke sorkar jela ngin pengor mangi ban pej ba nginum sya yakum kita ki komiti bakin one banyu roj ya kata kacing im kajongi hangli pokocnong kajongi ban shu ban biang kani kedai kepor jong kacing dongkam ya di MP ki banut ban yeng ban kren ban yada ya kacaj penri kani kedai kata kepor bangin hapsin tiat bat ka sorkar MDA 2.0 kabaya kentuk lang ya gibapun di parti san pentai min ya yeng kawai banyada ya kejela na kata kacing tu kabala banwan lam ya kijingma hakajela kajongi Numdon kino kita ki citizens ki bala banyo citizenship klem kajing sentiat jing tip pat jing menjun jong kajela ai ki political parties ki dia keren kan optimon they pin hap puli bahaya kabin puli bahaya kita ki rules ki bagila pun malam but what kuslai Shania Angi Nginyasa dia kena kakak. Kong larang ikan ni yang jingdan ki MP na po state ni mina pangarngon. Ke initiative try ba pinuan ra ke jingtli jong MP borok we not east na se ban yakoni kani ka mat. Baro kijela hakaba ka 6 schedule ka rekam ila don lupa haka jokotop. Datang di MP jong pi arngut don sa Raja Sabha MP don sa kiway ki MPs
jong kani katan lang nigi ibaya persya lang ya kani kakam ban jakat pa ja namar midon kata ka border kapajrong tam bad kam tam lilay kari ko Bangladesh ngin pet ngor ban kani kabil ngin hampan puli ba ngin hampan pet ba ya kita ki rules bat ngin hampan dan kam kita jabing ko jong nginumla ban yada da ka jings go ngidon kam ban yada da ka jingtip bat ka jing yeng ako way kaso Kasenjuk kirang basnong ribhoi district haka sngi khar tarik leber kala penlong ya kajing yalang jo kirang basnong kinong yalam raj kinong yalam seng bhalang seng samla kiseng long kome na ribhoi district na kebenta banya merjing mut bat UCEM KHADC ba penyat sing CM banya keren ya kikam penroy ban penek pensa ya ka riti ke dustur bat kirukom penyat ya kisnong kitau yakani ka jingalang la penlong ha district library nongpo hakani ka sngi na lor uba penyat sing sim lawan donlang uba balajit rani MDC nongpo uba wan prang sim sordar jang kahima nongpo serdarship ba CBCM XCEM ba BB Bakdo chairman ka SRSRB ba PB Silyang secretary ba RB Shadap president Ribhoi Dorbar ba Ferdinand Kharkamni president KSU North Khasi Hills district lambat kiwe habakran hakate kasngi uba penyat sing CM ulaong ka jingmut jong kani ka jingya kendu kalong ban wanra ya ka jingya jan hapdeng ka council bat kipat ba ka KHADC kawan syajan kipat ba nagabenta ban ya trailang nagabenta ka baha kamyat UCEM ula penyasriem ru ya ka council kum ka yeng syatja jang ki yeng kisam na ba ka council ka don ka jingya dei ka baya jan bat kipat ba ula penkun kapang sibun kinong keren gila keren chkamat ya kijinge jong ka disik kejungi hanrei ngaso ba ngin poi pat sya ka banok kam habi don lang kumne kai ka ba nagliang jong ka Khasi Student Union napo jong ka North Khasi District Unit bat kisenjuk kena basnong laji kendu kini kisnem dibalik kiasnem ye ngatrai pinang ye kemau haba lami hadu hapo jong ka assembly pan pas no ye ka ain kepada ka ain jong ki kam kibadai kiban ong no ban pendu jat no ye ki kun samla kibahe kibasan kibapro ajabing lemba kata ka ain khalai bat ngan so pen kemau biang ye pi kini kisnem kibalek ngilayo ben trelang makane kesunjuk kina basnong Ribhoi district habang ngilala ban penduk pendam ya kini ki kasino ki bomut ban temu hangte po thain them ngorot kabadan hapo jongki sinong khana parai hoi ki don ki bon ki bangide ban ya penmi got khobor banai khublei renga soba hadin bangilai dap ya jingkran hadin bangilai dap ya kam gajongi layabu ya kakski bangin aino ka press briefing halor ka ba benta ka ba ka sarkar kelas ngap ya ka ka jingdawa ka jungi renga so bangin non kam ban put turoi mar ki sunjuk kina basdong ki khamte bha ya ka de ka por ka menta khamtam ki rang basdong ki badon sate sathan themarwet kanu ka jinge ka ba kiya inti namar ka jingwan bu hai sdong ku blong ikong susyang mene ya ka kam ka jam ka juki stay renga so bala dadon sa casino ite kamdai syu ban kini ya kaspa handai la kedu kini snon ya kalong kendian kejungi tengok so menai kublai pat kiwi ru kidon ki mat ki banglai trekam nadu kaba kini ki smart meter ki smart billing bat kumju ya ki ski ki bagi sawan ki bangilai ju ya bupor bangin silent ban inspect ya ki jingpenbi boarding hapo ka district kejungi nadu stage 1 2 3 4 te kini ki program ki umtru project ka killing project marngi soktu ba kadai katkum ka mang tengka revenue ka bangio ngitep ba kadai district jongi ka bapmi buntam ka revenue bat ka jipmi boarding ro ka buntam kadai po district ka jongi re la pipet pat hakipor exam jek kon samla kipor ki bangile kemen por Christmas kambon kadai ka district ka jongi ka bodu ya hilai nyong hoi kidon ki transmission ki bangimla ban
ya compromise ngrei ni sebu ya jingdawa bangin penbi lanebu iki station ki babiang la kile ki kilo kv la de shispa life kv ru khamtam e po district headquarter ga jongi ka bangin padon ya kata shispa life war kv ti kita digiwei ki mat ki bangi ngaso ban perso sapi ban ngin ya don bentabiang nakapor sakapor namar kini ki issue ki ba de hapo Them district jongi kalong ka be bangin solve hamta mata namar kini di gateway jongka jilla ka jongi hi bat so ba na so ban poi ya ka e ka bala kran lamba jo kini girai ki ba pher na so ka wei ngat kamau ye phi ba kane ka wat ka bar se bin kran nam tau put usam jongka sor hapo ka ji kran jongka sarkar jilla ka jongi ba sarkar Assam nimde man klet ya kane ka rai ka bala ong imani ba CBCM ya kane ka rai Moria pinpe akot ko map la tho hantei kum ka desh de Moria de kane ka rai ko mangitip kade hi ka uput usam ujongi henrei ngiptip balai ka jiano kumde habala penpau baladon notify de ka kum ka rai hapo ka jela ka jongi henrei karang don pat uput usam jong ka sarkar Assam ti kine boro ngaso ban pen so hapi ya ki ain ki kanun ki bapher ki bala banyada na ka benta jongi upai khasi khara banyada ya ka riti ke dustur ke jongi banyada ru ya ka khando ka siap ke jongi bat karba ki por ki dang yai ki jingkala ki dang don ki kam ki babun ki ain ki baharukam baga district council kanang de ban pendep ngilai sngo naga jingkren jong ki rurang ba sakhmat ki babun ki mat ki lapen sngo ngangek ban nagaliang CM in sim ya gane bat kumjuru kum unong mi khman ngina yetre rangkat hagaban nang penbha haga jing yetre kam hapo jong ka district council ke jongi ngasngo ban ai khuble namar kata nadu CM jongi balawan lang kan ke por the officer iba andi belum way na ki officer ke jongi baywan lang kan ka singi ya kane ka jing la ka jong phi ban lum ban lang bat ru lese kade ka jing angnut ka jong phi ban pen sngo ya ki ei ki mat lani ki phang lani ki kam ki ba ka district council ka don ban pen sngo khnang ba ka jing ya jan hapdeng jongi upai ba nong song snong ki khri nong sansyar kan don ka bhasnda e rangkat ba ka district council ngimla ban lai kum ki khli nong sansyar bat kum upai khasi khara bangin yai lai napo jong ka district council kumula pen sngo da wei ki khun samla jong ka ni ka dong ba ka thang ki jongi ha ka jing pentrikam ya ka CAA henre ni sngo don bo but dei namar ba ka jala ka jongi ni don ya ka district council ni lai na ka ne ka jing pentrikam ya ka CAA but ni kermen ba kum ka district council ni nangla ban pik perman wat lada kalong ni hap hapo jong ka sidil area ru henre kum ki briu ke bedon ka jingkit kli lengba ka district council ni nang pek halor ka ni ka ain ka ei ka bala ban kta yang ni urit pa jong ka dong pa ka thain ke jongi habangi phai saga themri bhoi ki jongi ngaso ban ongsa ba ka themri bhoi ka de ka wei na ki area hapo jong ka district council ki bala kentiu bat ki bala contribute sibun ba ya ka district council lada phin theng nadu ka jingdon jong ke khndo ki siap lani ki asset jong ka district council ka ribhoi district ka jongi ka don sibun ba ki asset ha ka baye de bat ka jingdon ki khndo ki siap jong ka district council lada ngin pek ya ki yeu jong ka district council ru ni don atli ki yeu hapo jong district council ka ribhoi district ka don ka wei ka yeu ka bana ka banta ka district council ba kata ka de ka yeu bernihan ba nama kata ngasu banong bagari boy district kadai ke district kabala contribute bat kabala no senyang sibun ba ya ka KHADC ngasu sarong kumunong mikmat jong kadong kathan bangi ladai ki wei ki bala kershan ya ka district council ban penne ban unsa ban kershan ya ka district council hadu kini kisi ke bamanta bat ngasu banong bat wat hakaliang ka revenue la ni ka jingyo ka jingkot jong ka KHADC ka ribhoi district kalade ka wei ni district ka ba khmat e ban krishan ya ki nongtre hapo jong ka district council ke jongi ki bon ba ki ribani ngila penmi na kane ka tham ribhoi ka bi ke jongi
Nama kata sa ngaso banong ba kum unong yalam u badang susimti menta dang hapok sistem. Ngi nyek baya kadang mensim ke jongpi ba pila banwan hadu hangni pidan ke jingkit kli bat ke jing snow try ke jing snow jan ya ka thamri boy ke bi ki jongi. Ni da sungu halor kene ke jingwan ke jongpi bani idlai jongki khmat ke jongpi bani yok sngauru. Nama kata kum unong Bada kitu ki kuboring la poish kabakun, tar hadu bangindaya syambiang kublai shibun.